is me sé Kirsty. Ha me sin am neach-ealain, agus tóirt in a bharach ach neach-ealain. Had the canteen sé portfolio lifestyle so gach lá had generate gan Jeffrichte dras a héin son mar si am yesan in este ha me díoch a bhí Raymond cuast agus like canich mi héin sa bhíon gach trip ha mi I go per rit an bí son sé project mór a bheit seo son mar trí yesan agus nó sin bheit barach go bracham son ritan a le dhéanú so sé tor juggling ha. Cool. Fel am yn awn, mae ha nyr haw ferach gen gyfel gyda cwsa hawn nach gaf y ianaf. Ha. Ha mi cho fasg fi burnout yn coni. Ha mesha forst noch go fel mi burnt out, maar freelancer. Is chaniel sian y genw ciel. Son, like, na carriage na ma ha, ag ha 9 to 5 sa strytyn, like, ha chaniel y genw Jeffer myr nach eil i define and reply son an email a sian ag gyda'r la. Had hask of fáin pe achge in achgoin, ach rosa myr nach eile hula cael taking along mar sin ha mi scunnerd ag tíre gemias. Ha codem yn mwynioch I awn fo fwy'n yn leid ALBA crwachel, ach ha Kirsty yn misgynioing ag alorach dúlanach ingis diachore. Ha fémak het in unia ein son de biachgen ein go in ire far een buren gut a vi feinach son in Arget. Ha formichin had really darf gosa. Ha díoch chaniel gobrachach.